Kenten kita santukan sekan gelong duwe, sekan angklung nenten taler saking pengelola duwe ring Bukit Sari. Mali bos-bos sane wenten makte tedung Bukit Sari sane malagin tulisan punika sange mali jebos mangdo kewalian. Sane numas minyak mali bos Riki niki sampun duanan ring sisi akeh semeton sane metumasan mali jebos titiang nunas nawak titiang sane sampun pole metumasan mali jebos sane sampun ka penari sampun bisa ngomongin ya Om Swastiastu becek pisan cantik bagus-bagus pisan ibu-ibu ini dados tidak metakan sareng ibu-ibu sareng bapak-bapak ini oh dados banget karya nabi ini ibu-ibu sareng bapak-bapak oh wenten karya ngantek linggih kocap niki rek pura nabi pesenan ibu rek pura puncak sari mimi wow dijang mangke dijang metake kali pisan ibu-ibu yang kenten ku dijang duwe semeton sareng limo makin keguen dijang semeton dijang sareng limo makin jantos ku nggih. Nak menang dumun kita ngalih nyaman jak lajak pedagang ke pasar menang nah nggak cuma itu kami mau kamuin nama nih mau aneh tahan lo aneh tadajo main lo dia mau ini nama yang paling polos bebek sama dijani ti lo bebek ini kone wenter karyo di kiri pura puncak sari kone bangun pedagang di ini lo gue nyaman aja lo jatuh selimut ya punya panjang mek colan lo makin mek makin mau kemuin nyaman mau kan oh tinggal dulu konten gue itu bener. konten gue mau window bae lo ini dekat paling sempil lah nyaman ini lo ini kone wentan oh jangan abang lo pura puncak sari oh ini ada aku pedagang ini lo gue nggak mau lo gue jangan lo ayo coba gitu ini mau kemuin nyaman mau ini paling cumi malu lo main lo ini mati mek ini kawan yang cumi cendek saja sama ini kone lo ini ada ini lo pedagang ini lo pedagang itu mau oh lo gue nggak mau itu lo gue pegang lo Anh lô, anh cho Lan nó ăn quên lô quên sudah, orang yang mau kan quên thì ăn tâm anh lu pada bang yang kau quên thế nào mà chạy bằng ấy quên lô Kita kerennya tuh nggak apa kan tonton orang kata lo mau pemimpin itu bakal modalnya dari pulau Sari main dagang lo nggak mau lo gue nah lo nah
Nah, pangset kita teman rasa kita madol kan kita ke pasar di sana madol ini yang rentan lah sama deh bukan mbak nereng kayaknya perlu nih kan mau rentan lah sana nih dia ngegong kita kan nih oh kayak sukan gong kan ngamalan pedang kayak isuk sama banget yang ini makin dijagal ke sekolah serang suami ke pasar nih
kali sayur. Habis. Niki sayur kali sayur. Niki siro sayur sehat jasmani niki sayur tumas. Beras.
Siap. Jangan dagang lo. Kita bukan aja lo, bukan aja lo. Tukang foto Nah, brejo, Sampai
bermerek sange wong kipures mangga di kewalian malibos Wewe mo, adik kalian mo, adik mo ketesan anak-anak. Ajan ada nimo ada paling jenik kat kali nimo lo lawa rumah lo Kan kemot, apa yang umahnya? rumah lo itu lo di Banjar Sipang lo jangan pakai itu padi lo mulai lo Kan mot kan aduh. jangan pakai itu kalau gue paman modal orang kata ada kau dia kakak paman boleh paman niki berikan tepuk tangan terhadap Bapak Nyoman Sukudana. ini kalau ngadang lo boleh lo Surya aja bos itu dane satu. Lo keken lo kenya lo menangan lo. Astung karo ida akeh boleh madolan iki. Titiang matur semua majang ring ratu ida dade serang sami. Krama Ageng Desa Adat Sange Riantokan sampun ngawet semang ngiring titiang mayayahan ngelantur ring galah puniki dalar ida dane sampun sami oleh nuna sering bicara ida betara maduluran ida kawendanan upakara pemasaran malih bos-bos tuna tijang majang ring ratu ida dane sarang sami risampune ida dane boleh lunas daging sahananin pasar agung punika tuna tijang manggane angge siki pinaga beras pinaga jatuh merda rares kane boleh lunas boreh utawi minyak nika dahat mau tamo boyo je punika minyak goreng nggih nika minyak punika pinaka upakara sane kagoreng ngangge minyak punika wantah minyak gano nika minyak batara gano sane katur ring sangar tawang nika mangdane idadane sauninga kering kuentan pemargi boyo aja piranti sane ka adol iwawu punika sami wenten maknanyane jika mawenan titiang matur sesuma majang ring ratu idadane sarang sami becian makta pican ida betara sesunan ring pura puja sari titiang pinaga ring bago upakara utawi ring prawartaka matur susuma malih pisan ri sampune wusan pemargi pemasaran puniki ngiring sareng malih ngiring ida betara ke pura puja dalam malih bos-bos jangki panjang ke pica wang supada sane jangkep sane jangkep ring kahyangan ring sat kayangan 3 dalam dang kayangan dalam pemekas malih bos-bos jangki panjang lunas wang supada pitaka ida batara tirta ring batara tirta kamandalu nika tuna tijang majang ring ratu ida dana sarang kami ri sampun wusan pemasaran puniki ngiring malih ngiring ida batara mewali kepojokan ida ring pura puja sari inggih sukma dados nyane niki ida batara boleh ring sejerot pemasaran puniki 20.180.000 niki matur sukma sareng kami Niki pasar sampun rame nuna surya pisan nih. Yeay. Malih pisan. Ketukan pangkong titiang rumah semangkau pirang rangkong titiang rumah sengginapura sukma niki ring pengayah sana sampun madolan titiang matur sukma Gobleleng lumas kucit selam nih. Oke, majang ring senggol lanjut. Mangdana ngiring ide